Mwiriwe nshuti bavandimwe, dusubiye kubaramutsa kandi muri uyu mugoroba n'abari naho iwabo bukeye turabaramukije tubaha mwaramutse. Twiyegereje abavandimwe n'inshuti bakurikira abakunzi ba Gitavi TV. Tubibutse ko muri kumwe na Gatunzi Augustin. Imbere yacu murahabona abatumirwa babiri. Si ubwa mbere, si n'ubwa kabiri, ariko turagira ngo ababo babonye uyu munsi basubire batwibwire. Mwatwibwira, ni karibu kutwibwira muze. Yego murakoze. Njyewe nitwa Mukubano Yonathan. Nkeneye kugira ngo mbibwire mumenye uwo muganira uwo ari we. Murakoze. Yego. Mukecuru, ngaho nawe urashaka kwibwira abantu bagukurikiye? Yewe nitwa Anna Shuzukuru. Ndi umukobwa w'abagorora. Yego. Papa ni Zanzo, sogokuru za papa ni Rusezano. Yego. Nifite umutware n'abana. Murakoze. Asante. Rero uyu munsi birasa n'ibitandukanye nk'ibyo duhora tuganira buri munsi. Twagize ngo tubabaze hejuru y'ikintu bita ngo umuhamagaro niki. Muzehe ugifite mikoro uratubwira. Muzehe umuhamagaro niki? Umuhamagaro ni ikintu kiza kivuka mu muntu. Guhamagarwa kurimo kubiri. Haruza yumva ikintu kiza mu mutima kikaguhamagara ngo ngwino unkorere. Harabaza bumva ijwi ribahamagara rikababwira ngo uri umwana wanje, nkeneye kuko unkorera. Hari n'abaza bahamagarwa n'ibikorwa abandi bahaye bakora, akabireba akifuza nawe kuba umukozi. Iyo mihamagaro irahaba. Rero nkaba navuga ngo umuhamagaro wo sumwe. Imihamagaro iziba myinshi. Yego. Nkanje nihereyeho umuhamagaro wanje Imana yampamagayemwo. Navutse nsanga iwacu nta makanisa haba, ariko agiye kuhaba tujya muri Gatolika. Ni bamwe iminsi miremire, bukeye numva ndayigaye kuko ibyo baducishagamwo by'amapepeto, kuvuga ngo umare igitabo kimarire mu mutwe, ngo binanize uburyo bwo kubatiza, numva ndabigaye mvamo. Ngenda nshaka ikanisa ry'abaporo aho ryabaga. Ahantu ngenda urugenzi nta muntu waje kumpamagara, waje kunigisha, nta numwe. Numvishe gusa mu mutima wanje mvuga ngo reka ngende nshaka ikanisa, nemera Imana, mbe umuntu w'Imana. Navuye ahantu bita mu Rugezi, ndagenda njya mu Bishuku mu ikanisa ryari rigizwe n'uwitwa Zakariya Mashavu. Ndagenda nyine ndamubwira ngo ndaje nje kwemera Imana, nkeneye gukorana nawe. Ndagenda turahaba. Yari umwarimu icyo gihe, bari bakira abarimu bataraba abapasiteri. Turakorana numva ari umuhamagaro wanje, numva bikunze. N'ahantu twagendaga umwanya urugenzi rurerure cyane.
n'abandi twari kumwe ndaruha ndabahata turagenda twese tujyayo. Uko niko umuntu aza yumva guhamagarwa nihereyeho. Uko niko nahamagawe ngeza igihe cyo kubatizwa. Je nyine ndabisaba ndabatizwa mbwa mu ikanisa, ariko nta murimo nagiraga. Nari umuvuzi w'ingoma no kuririmba, nateraga indirimbo. Aho niho nahamagariwe. N'ubu nza numva iyo baririmbye indirimbo nza numva bageze ku muhamagaro wanje. Uko niko natangiye guhamagarwa. Aho niho natangiriye kumenya Imana. Urakoze. Waruvuze ko imihamagaro ari ibiri. Uvuze ko wowe uwo nguwo ari wowe wiyumvishemo wenyine ku mutima. Uwo wa kabiri warutubwiye ni umuhamagaro umeze gute? Umuhamagaro wa kabiri narimvuze. Hari abenshi baza bahamagarwa n'ijwi, akumva ijwi akaryumva mu matwi yiwe, akaryumva mu mutima, yamara kuryumva akarikurikira, akagerageza kujya kurikorera. Uwo ni umuhamagaro. Ariko njyewe numvishije gusa mpatwa no kuvuga ngo ngende nje gusenga imve mu Gaturika, kuko mu Gaturika twahabaga turi abakristo, ariko tukanywa itabi, tukanywa inzoga. Ngo mbirebe ndabigaya, nama mvuga ngo uyu si umuhamagaro. Murakoze. Asante. Mukecu, ngaho tubwira umuhamagaro nawe. Umuhamagaro kuri wowe wumva gute? Jewe umuhamagaro wanje nawutangiye ndi mu kiraro. Igihe twabaga mu kiraro tukiri abana batoya. None hakurya akabikanisa. Kuko ababyeyi banje narabasize i Muhanga niho babaga. Ese Muhanga ari kuri Gatobe? None jo nama ngenda mu kiraro ndi umukobwa, hariho abahungu benshi. Kuko hariho mushiki wa muzehe bagiraga ikanisa. None ndavuga ngo reka ngende. Ndagenda baransengera. Maze kunsengera koga narashitse mpamara ukwezi. Naho mpashitse uwo mwarimu wacu nja kwiyandikisha kuzoza kubatizwa. Noneho baranyandika. Ngaho ni muri za 70 ngahe? Twatwira abana batoya. Ushobora kwibuka umwaka? Oya. Ni kera. Kera. Uravuze ngo ni hagana he? Ni Muhanga. Imuhanga za Gatobwe. Rero no Muhanga Gatobwe na ntuza ni Murenge. Niho Muhanga ni hagati yaho ngaho hombe. Imurenge ni hakurya muri la misozi iriya. Naro ruhande. Noneho Imuhanga muri Gatobwe neza. Na za Mashuba biregeranye gutyo. Tumaze tumusubira kubatizwa, twagatuye no kubatizwa ukwezi gushize. Turagendaga tujya kubatizwa. Ico gihe ni kera abazungu bagihari. Uwo muzungu yitwa Simoni ni wari ukuriye amakanisa ya Kongo yose. Dushitse kuko njye ntari nariza amategeko 10 bazaga bavuga. Shitse njana n'abandi bantu bane nanje wa gatanu. Noneho umugore arambwira ati se ko tugiye bakatubaza amategeko, ati nanje sinazi, nanje mvuye mu kiraro, nanje ntatunzi. Tari kamwe n'Imana mukomere biratambuka izacu. Ye dushitse twashitse bwije duhanda abandi bari mu kanisa kera mwe ko arasohoka asiga abandi bakeya. Noneho pasiteri wacu atujana aza kuturubura mu bazungu baratwandika ngo tuzobatizwa. Twebwe twanze mu misango badusambishe. Uwo mugore akazambwira ati wasenze Imana kuvuga ngo tuvuze kera ngo kirabaye. Wowe wavuze ngo dukomere ntibadusambisha, none tuvuze kera birabaye.
ni imana sinjewe nuko nakishijwe menya imana nguma kugendera mu mana ndetse abanyikanisa ry'ikanisa ry'Iremera natanze ifaranga papa yampaye ifaranga mu ngeze ifaranga zo kubaka ikanisa ry'Iremera narazitanze ko kiri mutoya ntarakura cyane ariko namenye imana nuko kiri muto none ugatuma kugenderera dutuye kuzina kuraba abantu barahanguka maze guhanguka njana n'abantu babiri nshitse bampa inzoga nda ngira ubwoba nsa n'umuntu urwaye igihe nshitse papa andebye ati se mwana wabaye gute sinaka yampaye inzoga ndanywa nukoga akantu kaduhanguka ariko nyuma yabo ntashe kwa Mutamu nshitse ngasukana ndemera nuko rw'urukuto rwanje naho bwatangiriye nuko n'ubu ngubu ndashaka Kristo kabisa ndasenga Imana kandi Imana ikangendera muri zose. Yego urakoze asante muze noneho watubwiye imihamagaro ibiri kuko umuhamagaro wa mbere uzi wiyumvamo ku mutima, umuhamagaro wa kabiri ukumva ko ari ijwi rikubwira ugakurikira ryajwe. Yesu yasanze abigishwa bari kuroba, bamwe ari abarobyi abandi bakora ibindi, agenda bahamagara bakura muri iyo mirimo ababwira ngo munkurikire. Uwo nawe ushobora kuba ari umuhamagaro. Ni hehe ushobora kuba uhuriye n'iyo mihamagaro watubwiye? Urakoze. Umuhamagaro nyine navuze ngo ni ibiri ariko irashobora kuba ari myinshi. Yego. Hari abaza bahamagarwa kuko twazaga tubona hari abantu bagendaga baca mu mihana bagenda bigisha. Kavuga ngo barako baragenda bavuga ubutumwa. Bitari bene uko umuntu asigaye agenda akaza kwigisha ababatijwe abazi Imana akavuga ngo niho yagiye kuvuga ubutumwa. Bakagenda mu muhana bagakoranya abantu bakavuga bati twaje kubabwira Imana. Abenshi naho bagiye bahamagarirwa batarabatizwa, ataremera habe n'umunsi n'umwe. Abantu bene b'abapagana sanze mu muhana akabakumanya, bamara gukumana akabigisha akababwira Imana. Abamwe nyiri bumfishe wa muhamagaro bakabumvira akabasengera, amara kubasengera bamwe bakamabahera ubwo bakaba bakristo bagakurikira ikanisa bakabatizwa, bamara kubatizwa bakama bakomeza ubukristo bukagenderera. Hakaba n'abandi nkubwiye baza bahamagarwa n'ijwi amajwi. Yego. Barahaba. Ijwi rigahamagara akama ryumva. Harabeshi baza baryumva bakica amatwi, rigahamagara rikagira kabiri rikagira gatatu. Bwacya yumva ryagumye guhata akitaba akagenda akaja mu ikanisa akavuga uburyo yumvishije ijwi ryamuhamagaye. Hakaba n'abandi rero nkuko ngubwiye njewe numvishije kuko twarabaturika numva nabigaye ndavuga ngo ahangaha sinaguma kwakomeza, reka ngende inje mu ikanisa aho nzaguma kumva Imana kandi nkabonana n'Imana kandi kaganira n'Imana. Butuma ngenda, nta muntu waje kumpamagara, nta muntu waje kunigisha, numvishe gusa umutima wanje umpata. Nama ndone inzira ndagenda je nyine ndagenda nta muntu ngo mare gushika ndiraje ngo musengere. Baranakira uko niwo umuhamagaro wanje. Nico gituma kubwira ngo imihamagaro ni myinshi. Harabaje bahamagarwa n'abagiye bavuga ubutumwa, harabaza bahamagarwa n'ijwi ribabwira rikabongorera mu mitima. Rero hakaba n'umuntu bwamaburara mu ndakavuga ati uyu munsi namashije kuko ngenda kaja kuba umukristo hariya mu ikanisa nanje kaba umukristo mu bandi. Yego. Iyo mihamagaro irahari yose kandi yose ni kwizikora. Murakoze. Hanyuma uwo muhamagaro uwo ngo n'umushara umuhamagaro uwo mu mutima. Hanyuma umuhamagaro w'abantu n'uwo mu mutima ari utubwiye utandukanye n'umuhamagaro nyakuri.
navuga kuko yose ari imihamagaro. Mm. Iyo wahamagawe n'ijwi ryo mu mutima ukaryemerera ukagenda ugakora ibikorwa Imana ishaka, ni umuhamagaro. Yego. Icya kabiri, iyo wabwirijwe n'umuntu akaza agasanga uri umupagani utazi Imana, akakubwiriza akakwereka inzira, akagushorera, akakwereka ikanisa aho riba, akakubatiza, niyo nawo ni uwundi muhamagaro. Hari abaza bawumvira, hari n'abataza bawumvira. Iyo wumviye nawo, wa wundi yakuyoboye agufata mu kuboko akakwereka aho ukwiriye gukirizwa, ariko ari we waguhamagaye. Hakaba n'uwo wama uguhamagara wenyine mu mutima, ukumva urabinyoteye, ugafata urugenzi rurerure ukagenda ukagera iyo uzoshaka ikanisa ukaribona. Iyo mihamagaro irahari yose, ariko cyane cyane uwo abantu baza bakunda kubaha ni babandi baza baza bamara gushika. Rero yabahamagawe n'ijwi ry'Imana ryamuhamagara, akitaba akagenda akaja mu ikanisa akavuga uburyo Imana yamuhamagaye, akavuga n'icyo yamubwiye. Ibyo ngibyo biratandukanye, ariko yose ni imihamagaro. Iyo yumviye ukorera Imana nk'uko bikwiriye. Urakoze. Aho hanyuma imihamagaro y'ubu ko turimo kubona abantu benshi n'abapastori, kandi benshi bacari batoya, tukumva ngo uyu nguyu yaraje ngo ni pasteur, undi akaza ngo ni bishop, undi akaza ngo ni apotre. Ese abo ngabo nabo niyo mihamagaro nyine watubwiye, cyangwa ni uwuhe muhamagaro? Bimwe twabisobanura uko tuza tubibona. Iriya mihamagaro yo kuvuga ngo ndaba pasteri, ndaba bishopo, sishobora kubihamya 100% kuko abenshi kuriya babahamagawe n'ijwi ry'Imana. Hari abenshi baza bahamagarwa nabene wabo, hari n'abandi baza bahamagarwa n'impararo. Kama avuga ngo ubwo umuntu nyanaka yabaye pasteri, nanje kwiriye gushaka ikanisa nanje kaba pasteri. Ariko muri we ari nta muhamagaro yigeze yumva. Akabitekereza gusa, akamavuga ngo nanje ndaba pasteri gusa, nta Mana yamuhamagaye, nta Mana yamuhamagaye. Akamagenda agahasha ikanisa yabari kumwe nabene wabo, akababwira ati muze mu nubake ndakora ikanisa. Abenshi nibo barya muzamubona, aribyo biriho muri iki gihe nyine, nibo bazabananirwa. Aba yarahamagawe n'abandi, bayarahamagawe nabene wabo, uwo nguwo azananirwa. Ariko uhamagawe n'ijwi ry'Imana ntiyananirwa. Yego. Iyo ryaguhamagaye rikakuvugiramo, rikwereka n'ibyo ukora, rikakubwiriza n'uburyo ubifata. Rero imihamagaro bene iriya yo kuvuga ngo mbaye bishopo, ntaho wabyigiye, nta muhamagaro ufite, biza bigenda iyo byakageraga bikagupfana, bikakunanira, ukaruha ukicara hasi. Ariko uhamagawe n'ijwi ntazananirwa, azagira ngo ananirwe, rikaguma rigakomanga muri we, rikaguma rigakomanga, rikaguma rikibutsa, kandi n'imirimo yiwe ikagaragara, ikaboneka. Ariko uhamagawe n'abantu tuza tubibona, azagenda igihe kimwe. Intama, urumva intama zikunda kuko umuyobozi wazo aziyobora uko bikwiriye, akazica imbere. Ariko yiru imbere y'intama bakabona ni wewe uhagenda utambika ibirenge, ugenda mu buryo budatunganye, birya biba bisobanura kuko umuhamagaro wawe utaba wuzuye. Ariko uwahamagawe n'ijwi rikamuhamagara, azashorera intama akazijyana, ukabona uko azishoreye n'uko aziyoboye.
kandi nazo zikamumenya. Kurya ijambo ry'Imana ritubwira ngo intama zanje ndazizi nazo ziranze. Yego. Iyo uzishoreye neza zazikumenya nawe ukazimenya. Ariko iyo utazi uburyo uzishorera utarahamagawe muri ubwo buryo uzusijyana baza kuzigeza iriya ukazita mu rudubi ukazita ahantu zitazivana. Ibyo rero nibyo abantu b'iki gihe abenshi basigaye bakora. Murakoze. Aho mukecuru noneho umwuka wigeze kuba muri Zura, higeze kuba umwuka bene wa wundi ukomeye. Abasenzi bagaze basenga muri Zura, higeze kuba amasengesho meza yageze abanwa n'umuntu wari we wese. Ico gihe urakizi mukecuru wari uhari? Muri Zura. Muravyibuka? Sejo mwese. Nana muri Zura. Abantu twarashitse ushaka twege muri Zura. Haza umuzungu. Avuga ngo bagire gusenga. Ariko ntibakora ibyaha. Bagire gusenga ntibakora ibyaha. Ntibakora ibyaha. Icyo gihe Imana izobahana. Noneho turasenga. Turasenga cyane no gusenga kwako muri Zura. Bari umuntu umwe. Kuri ubufura no guhuza Imana izibagenera kandi Imana ikabumva. Yego. Mudafite ubufura timuhuze. Abana aho bosenga gute Imana ntibumve. Ariko muri Zura arabaturika kiri umuntu wese wari muri Zura bageze bahuza. Fusiri y'udini ubona ko y'udini bose bazaga basengera hamwe bagahuza kuko yabahujije Imana ikabagenderera. Yego. Nubwo bufura bwo kuvuga ngo umenye Imana mwe gusenga gutyo Imana ikaza ibagendera iteka ryose. Bamwe bafata amandiko bakandika. Imana ikababwira ati hariya hagiye kuba ikibazo none mugisengere. Bagisengera cyo kibazo kigashira. Nabonye igihe kimwe basengera umutabwa yaraje gusambura Zura. Bari mu mahombe barabomora tumusengere. Muramu wanje yicara hagati gutyo ko bari gusengera mu mahombe. Tuwashira umuntu Imana imukorera igitangaza. Amaze kuhicara baramusengera. Amaze kumusengera wa muntu araza yagashikaga haruguru muri Zura. Imana amuvuga ngo uriya muntu bagiye kuzana ariko ngo aragonga agahongohongo. Byashitse gucana arakagonga ariko agahongohongo arakagonga. Namatwo kagonga nubwo yanyagena sikana bagaruke. Amagenda burundu yagarutse. Kubera gusengera hamwe no guhuza mwese. Ikintu cyose cyazakiba muri Zura bagishira hamwe bose bataratandukana. Bazaga bahuza amasengesho Imana igakora yonyine. Nibyo. Ico gihe byari bimeze neza ariko si wenda si nka kino gihe. Iminsi igeze ku makwezi yindi iminsi mibi. Yego. Kandi Satani ageze kubona ngo tumuziza. Satani kuya n'umwanzi wacu. Kandi duhaye gusenga. Ariko nk'abamaze kumenya Imana. Imana. Yego. Imana ivuze mukazombera. Ariko ga Satani ntagwese kurwanya imirimo y'Imana turirwanya ariko gakubera gusenga cyane kw'abantu b'Imana. Kazaga bahoraga banesha. None urugamba rutoroshe. Niko bimeze. Aha. Noneho rero turagira ngo hari ikintu nageze mbona cyitwa muri Savades muri Zura. Muzi yabaye kugikomozaho. Savades urayizi muze watubwira Savades ahantu yavuye? Savades bwari ubumwe bw'amakanisa yose. Bari barihuje bashaka ubumwe bw'uburyo bazoza basengera hamwe bose. Niyo bitaga Savades. Bagiraga ba perezida
ba visi perezida, bagiraga abajanama, bagiraga ba sekreteri, nicyo bitaga asevadesi. Kandi yari yo gusenga, nta bindi yakoraga, byari ibyo. Haba habonetse ikibazo cyavutse kuko muri byo urahagwezaga kuba ibibazo, bakama bahamagara badupita. Ko bari bahamagara ngo asevadesi ngo nibaze ngo baje gusengera ikibazo cyabaye. Bose bagahamagarana mu mihana aho bari batuye, bakaza bose bakagirira uduma hamwe, bagasengera ikibazo, Imana ikagikemura. Uko niko nicyo gisobanuro cya Sevadesi. Bari abantu bashinzwe gusenga Imana no gukemura bene ibyo bibazo, Imana ikabikemura bivuye mu buryo bwo gusenga. Murakoze. Aho uretse umukecuru ko yatubwiye ngo uwo mutabwa yagonzaga hongo niko Imana yari yavuze. Ni ikihe gitangaza kindi wowe ushobora kwibuka muze nk'icyo Imana ishobora kuba yarakoze muri ibyo bihe? Ibitangaza Imana yakoze ni byinshi. Ni byinshi. Twagiye dusengera Imana ikabikemura. Twatewe n'icyago cya mbere ni Karabe ashaka uburyo ngo yatwirukana tukava muri kiriya gihugu. Tumusengera Imana, icyo ni ikintu cyakemutse ku mugoroba. N'ubu turinze tuvayo tutaramenya Karabe iyo yaroye. Icyongeyeho hazutse uwo wundi bavuze yine Sunzu, niwe wari uhagarikiye inka zose za Onde, yigera kuvuga ngo inka zacu zitwikwe. Icyo gihe niwe twari ko dusengera. Nawe tumaze gusenga yaragiye, ntiyasuye kugaruka muri iyo sosiyete, yasigaye ikoramwe abandi bakera yaragiye. Ibyo ni ibitangaza Imana yazaga ikora duhaye tubona n'amaso. Icyongeyeho cyabaye mukeba yaraje aza kudukoresha lisansi yo kuduhindura abashyitsi. Abayumbe aribo ba Sevadesi baragenda barasenga, Imana iravuga, yerekana ibimenyetso by'uburyo azaza n'uburyo azasubirayo, lisansi marigashira. Bukeye tubona guverineri waruvuye Irumubashi araza kuvuga ati lisansi marirashize, mubaye abakongomani nk'abandi. Ibyo kubera iki? Kubera amasengesho. Ibitangaza byo nk'ibyo sinabiharura ngo mbivuge. Icyanyuma cyabaye nuko baje gufata abantu muri byura bose bakabazingazinga bakabamarira mu mapirizo. Bwacya tukabona abatabazi bakadutabara, bari batugeneye kuvuga ngo baje kutwica twese ababoshywe. Imana igakora igitangaza. Abasirikari bari buzuye izone bose bakama babatera bakabirukana, bakatubohora twese mu bari baboshywe, nanjye nari ndimo. Nta kindi gitangaza twabona kiri inyuma y'icyo. Yego, yarabikoze kabisa, kandi yabikoze izuba riva twese tubona. Ubundi kuvuga ngo abanzi bari baturutse ikarimi, abandi bari baturutse Mwoba batuzungurutse, ariko twabonye uburyo Imana iradushorera, iratujyana aho bari bagiye kudutegera mu nzira y'Ikarimi. Twaza kuhagera tugasanga barahavuye, turatambuka turahoka ikarimi. Imana iduhereza ikiraro kijabutse, inka zirashabuka zifata hakurya muri Kongo. Ibyo byose ni ibitangaza Imana yari kwikora duha tubireba. Ibyo byo ni byinshi ntitwabivuga, ibyo yadukoreye ni byinshi rwose. Murakoze. Asante. Aho noneho ibiriho ubu nyine ndagira ngo tugendere inama, cyangwa se mugendere inama amatorero ya none, ko turimo kubona bamwe amatorero bishira hamwe, bwaca ngo bacitsemwo, bwaca kaza umuntu ngo nze paseri agataca mu kanisa. Ese keri wanyu ico gihe muri uwo muhamagaro cyangwa se igihe canyu ibyo bintu byarahabaga?
amakanisa amakanisa yamyeho azavuka ariko si ibibyubu yazaga avuka hakabaho riza ryaba ari ikanisa rimaze kuba rigwiriye ribaye ryinshi bakavuga ngo reka bagazure rikavuka mu rindi igice kimwe bakavuga ngo reka kibe hariya ariko nanone bose babe bakorana ariko aya y'ubu nta kigenda kuvuga ngo ariko aravuka amenshi asigaye ajyanwa no kuvuga ngo reka nanjye ngiri ryanje twabihinduye nk'ubudandazi abantu 2 3 4 5 bakama bavuga ngo turagira iryacu kanisa nakubwira ku mugani ahantu twari dutuye hariya muri Kenya ubu tuza kuza twahasize amakanisa 3 kandi dusigara amakanisa akomeye amaze kubakwa ariko bo bari kutubwira ngo hari 10 niba ari nangahe naye rusageze ku 11 ibyo byose biva kuki umuntu akamaza akamavuga ngo pasteri ngo niwe uri mu kuja imbere niwe uhawurya niwe uri mu kubona sadaka akaba ari wirya nanje nkwiriye gushaka iryanje nanje iri sadaka nanje nze nibona ibiyanje uwo akamavuga ngo ni umuhamagaro kamagenda yabona abandi bamwitabiriye bakagenda bagakingura iryabo kanisa ariko aya menshi azagenda iyo yakageragaza ashikagaheka haramwe tuzatubona azagenda akamashira rikabashirira mu ntoki gutya mwaye mubona ariko umuhamagaro w'ikanisa iyi kanisa ryazamwe n'umuhamagaro rizarigwira mukabona n'ibikorwa rihaye rikora mukabona riko rirashya imbere mukabona rishoreye umurongo w'ikanisa ariko benayo azagenda iyo yakageraga agaheka murakoze aha mukecuru icyo gihe iyo zabaga gutyo wenda bakavuga ngo ikanisa rivuke mu rindi kuko abantu babaye benshi hakaba n'igihe wenda babaga bafite abantu kuko kuvuka kw'ikanisa bageze bari bamundaga ngo abo bizeye cyangwa se nk'umuntu umudiyakoni bizeye cyangwa se mwarimu cyangwa se pasiteri bakaba bamuhereza ikijiji bakamubwira ngo yobora hariya ariko twese tube ikanisa rimwe mwebwe ico gihe habaga ibizo mwagize mubibona gute nkamwe uko mwabyakiraga nakoze twebwe noneho kakera mubyegereze mikoro kakera twebwe taga abantu baza babangura hari abapfurero hari abanyamurenge cigiye bara umuntu none umupfurero akaza akabigisha akababera pasiteri bwaca yasezera ubundi akahagenda naho iki gihe turimoho ko muzamaze kwivuga ngo none ntiragisenga ngo utwo turasenga Imana twarasenga gusa kuvuga ngo umurara nuko umurara wacu tuvuge inzu ya naka yikukire ubona kavuga inzu ya naka yikukire ariko cyane tabaga amacakubiri bazaga bari gusa kuvuga ngo umuntu umukristo ufite ingeso nziza w'imfura inyangamugayo ushobora kurongora abandi akitwara neza mu kanisa nubo bazaga batora akaje imbere y'abantu naho uhaye kugenda nabi aba naho muvukana taguma mutora ushobora kumureka ariko kabiki gihe cyacu twabagamo bagukurikira umuntu uzimana cyane kandi uzi no kwigisha ndetse n'abenshi bakamugana kuko ayo kubabwiza ukuri nuko murakoze none ico gihe izubu wowe bibona gute izubu ngubu none bampaye kubona jewe nkuko nje kubera bacanga noneho ubu turi mu gisirimba ko turasirimba tugitera hejuru bavuga ati kuragenda nabi ukoreshaho kurakara yakanisa ukarisenya naho twebwe kera
waza gukora icyaha akakwigisha, amara kukwigisha ukagaruka wamara ugasaba imbabazi bakagusura kuri wa murimo wawe ufite bakorera Imana udafite ikindi kikureka. Naho ubu ngubu kubatse bavuga ngo ni mwene mama ngo reka mwubake ikanisa, nimba ngiye gusengera mu bagorora njyamo n'igititi, icyo gititi kizoshitsa mu ijuru nzogera hehe? Ariko njyewe umuntu wese si umuntu nsenga, ko mbonye ikanisa njyewe niryo nsengeramo, simfite amacakubiri. Murakoze. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ni iki wagendera inama itorero rya none? Urakoze cyane. Kugendera inama itorero rya none, hari ikintu twazaga tugenderaho n'ubu twari dukwiye kugenderaho. Mu ikanisa tugira abahudumu, mu ikanisa tugira abarimu, mu ikanisa tugira abapasiteri, mu ikanisa tukagira ababishopu. Ariko rero umuntu asigaye ahaguruka, ntiyigeze kuba umuhudumu mu ikanisa ngo arebe uko baza bayobora ikanisa, ntiyigeze kuba mwarimu w'ikanisa ngo arebe uko mwarimu azayobora ikanisa, ntiyigeze kuba pasiteri ngo bamuhaye imirimo y'ubupasiteri ari uko babonye imirimo yiwe myiza. Wenyine akamahaguruka akamavuga ngo ndaba pasiteri, ushaka no kudashaka, akagenda akafungura, ukaba nk'umushinga, ukaba nk'ubudandaza. Ariko icyo njyewe nshobora guhanura abantu, nta muntu uzamuka ngo agere kuba pasiteri atarigeze kumenya imirimo y'ubudiyakoni, atarigeze kumenya imirimo y'ubwarimu, ngo yamye azamuka uwo munsi abaye bishopo atarigeze gukora iyo mirimo. Njyewe nkabona ngo iyo duhaye tujya bizaza bitunanira, kubera kuko tutazamukanye ingazi zo hasi. Kuba mu ikanisa ni ukumenya ingazi z'ikanisa, ukazamuka rimwe ku rindi, ukazumenya aho uvuye, ukamenya n'aho ugeze. Nabo wigisha uzubigisha uzi ingero zabo. Ariko icyo kintu rero nkatwe twakuriye mu makanisa tukaba tuyasaziyemo, icyo ni ikibazo kikitugora. Ibyo gusirimba byo ni iby'amaraso agihaye agenda yine barasirimba. Ariko iyo umuntu yamavuga ngo ndakingura ikanisa, atarigeze kuba umuhudumu, atarigeze kuba umwarimu, atarigeze kuba pasiteri, akamasimba, akama iwe yaje guturuka, akamaturuka hejuru akibera bishopu, ibyo bindi byose nta kintu yigeze yiga. Tubona kuko iyo tuzoja bizaruha bikatunanira. Ariko ibyiza no kuzamuka, ukamenya ingazi ziza zijyana umuntu kugira ngo abone kuba pasiteri, abone kuba bishopo, kuko zigira aho ziza zituruka. Murakoze. Mukecuru, ni iki watugenderaho inama itorero rya none waribwira iki? Manza kubwira ibyanzu by'Imana yankoresha. Yasande. Noneho jewe nabayeho sinabyara, aho ukeye Imana ntiyanditse. Noneho twabaga hamwe ngo mu Karambo, ruhande rwa hamwe bita ngo kugegera. Bazaga bagira twavuze ubukristo, yego, kumenya Imana, kuko Imana ari ishobora byose. Yego. Noneho umuzehe yaragiye Karemi, sigara mu nzu njyenyine, nzo gushika ndafite umwana. Igihe bukeye tuja gusenga Nyabihanga ruguru kubwegera.
twazaga tugira amakanisa nk'amakanisa nk'atatu cyangwa ane yose agahurira hamwe tukagira umunsi mukuru wo kuza kuhasengera kuko tumara amayenga abiri turi mu butayu turi mu mawombi tujya gusenga tumaze gusenga tumara amayenga abiri kwinga ya gatatu turagaruka njyewe ngarutse twaje n'iyinga turara mu ikanisa twasinze gusa n'abantu bankoye ariko dusinda umwuka w'Imana aho nzamuka n'akazi rimwe subira mu nzu na kabiri na gatatu mbona Imana yohereje abakozi bayo bamaze gushika bashitse nk'igihe nyine saa 10 nazo nkunda gukora kare maze kurya mbona barinjiye bari abantu bane ntabaze naje batanze nari mu muhanda uteye ubwoba bamamenya inzu yacu hiri kuko Imana atari igitangaza barayimenya baza binjira mwacu ndakoze barafunguye maze mbabaza amakuru barambwira mbajene ku ikanisa ngo ndoje ku ikanisa none dukora iki Imana watumye muno mwacu bambwira amakuru arambwira ngo Imana yababwiye ngo muno mwacu tugiye kubona umwana w'umuhungu tibabwo ndozo muzaka baravuga ngo tugiye kubona umwana w'umuhungu barara aho ngaho turatarama turasenga mu gitondo baraca shaka ibyo bafungura narangiza ndabaherekeza barataha kwikaza ntibaza ati twebwe twari mu mawombe nako twamaze iyinga ryose duhaye gusenga ariko Imana ituma muno mwana kandi inzu yanyu Imana yamishora bavuga ati mugende mu nzu ya naka harimo no mpaye kubatuma mugende ubutumwa mbahaye bahumuze mu mabwire ko bagiye kubona abantu bukeye umugabo araza ndamubwira ko Imana yakwibutse umugabo anjana kwitaba Remera ariko njyewe ndahaye kwikunda umugabo ushigaye ari umukristo yazaga yamasenga ndetse yazaga afatwa n'amandiko mubona gutya arashaje ariko yaranditse abandi ujya bwemerewe cyane yego yari umukozi mwiza n'ubu biraboneka n'ubu ni mwiza cyane simushikira nuko turi kumwe yego nuko n'umuntu mwiza oya twamutangira ubuhamya rwose cyane nuko ga muzehe banze kumugora amaze nk'umwaka atarabyumva ariko igihe kigeze arabyumva ndamubwira noneho nawe ushaka njyewe agasembuga niko ndaharikwaga n'Imana yabikoze genda ukuri ibyo Imana yadutegetse yego muzehe gatuje inama ko nakubwiye ngo kubaka urugo no kuja inama mutagiye inama n'uwo muri kumwe ntacyo kwigezaho yego ico gihe Imana ngirira neza none ubu ndakikiye bitabakwe n'abakazana bitabahungu n'abakobwa bite n'abuzukuru Imana inyuma yankoreye niyo ngiyo murakoze data uranyibukije tutararangiza hariho ukuvuze ngo Imana yatumye abakozi bayo ico gihe mwari mwarabuze urubyaro mbigereranya nka kurya Imana yabwiye Sara sawa aho niko muzehe ngaho niki itorero rya none waribwira iki itorero rya none icyo twaribwira Imana ni yayindi ntabwo yigeze ihinduka ariko abantu nitwe twahindutse umuntu asigaye acika aho wenyine akamavuga ngo Imana yambwiye ariko twabigenzura tugasanga bamwe n'ibyo bibwira bonyine ariko uw'Imana yabwiye niyo yabivuze abibwira abandi barabyumva kandi bakabona nyine bifite ishingiro ariko hari abaza bibwira bonyine akamavuga ngo Imana yambwiye Imana yavuze ariko atari ko yavuze ibyo habe n'abagenzuza amaso y'umubiri ibyinshi tuba tubireba tukabibona tugasanga bamwe ariko arahanura uko amawazo yiwe amutumye rero
ibyo bintu mu makanisa birahari. Abantu bose ntibazaba babahanuzi mu kanisa, ntibyobaho, na kera ntibyabagaho, n'ubu ntibikwiriye kubaho kabisa. Twese ntitwoba abahanuzi kandi ntitwoba abapasiteri, twese twoba abakirisitu twese, ariko ntitwoba abahanuzi twese kandi ntitwoba abapasiteri twese. Ibyo bintu biratandukanye, nicyo gituma dukwiye gutandukanya ibyo bintu. Umuhanuzi w'Imana izimubwira n'abandi bakabimenya icyo yamubwiye, kandi yakibwira n'abantu mukacyumvana imbaraga, kuko muba muhamubona ari Imana yamubwiye. Ariko niba mpagurutse nje nyine kamavuga ngo Imana yambwiye itambwiye, turacyari kure, ikanisa ryatunaniye, ryacyadusize. Murakoze. Asante. Rero turarangije, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Urakoze cyane muze ku nama nziza duhaye. Mukecuru nawe urakoze, muzakomereza aho ngaho kuguma kutwunga ibitekerezo. Rero murakoze nshuti, murakoze barakurikiye televiziyo ya Gitavi TV. Mwari kumwe na Gatunzi Augustin, ni bye.